urusan ita tijari desa wisata ina-naan hang desa sangu ambe ita tita kang kasegahan ranu mare madanau malawen tumpuk sangu naan sejarah putri kumbang baranau. Biru isa ni kebanggaan tumpuk sadi ulun maanyan ita tijari uneng wisata inahang barito seratan daya tamam ni kemajuan jumpun haket na lestarikan uneng takam tak ubah kumpul uneng takam sapangasuh sadi nitian rusan ita tijari uneng wisata ina-naan hang desa sangu ambe ita tita kang kasegahan ranu mareh madanau malawen tumpuk sangu naan sejarah putri kumbang baranau. Isa ni kebanggaan tumpuk sadi ulun maanyan ita tijari uneng wisata inahang barito selatan daya tamam ni kemajuan jumpun haket na lestarikan uneng takam tak ubah kumpul uneng takam sapangasuh. Teka sadi nipian rusan ita tijari uneng wisata ina-naan hang desa sangu ambe ita tita kang kasegahan ranu mare madanau malawen tumpuk sangu naan sejarah putri kumbang baranau. Isa ni kebanggaan tumpuk sadi ulun maanyan ita tijari uneng wisata inahang barito selatan daya tamam ni kemajuan jumpun haket na lestarikan uneng takam